kwa Satani maze icubura kikugarukire mwami. Turagushimira kutwiriza mu cyanya cyawe, turagushimira ku ijambo ry'ubugingo duhaye, kandi twiringiye ko duha n'irindi ku buntu tubiyeshejwe n'Umwuka wera. Ganza kandi uganze ijambo ryawe n'inkota ityaye kebera mu giyombi. Ijambo ryawe ni nk'amazi afutse uko amerera umutima waka. Ni umutsima w'umuntu uva mu ijuru utanga ubugingo, kandi ubwo bugingo ni Yesu umwana w'Imana. Uduhe kuvuga ijambo ryawe dushize amanga tubiyeshejwe n'Umwuka wera. Haba ari twe mwami, izina ryawe aba ryuha icubahiro. Byose bibere gutyo ngo byerekane kugira neza kandi uri umunyembabazi iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Wongeye gushimira Imana kuba ahantu, kuko Imana yabigambiriye kera, izina ryayo rihabwa icubahiro. Bishimiye kubana namwe mwese ko mungana, umuntu wese uraha, izina muntu turamwishimiye. Imana ibahereza umugisha. Umukozi w'Imana uvuye kuganira arakoze rwose. Hashimwe Imana yamuhaye ijambo ry'ubugingo ngo ribwirwe abangana gutya mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha Pasteur. Natwe keretse wenda bihindukire inzira, ariko turakoresha akanya gatoya kuwo yakoresheje. Tubuze ibintu nk'abingahe twe turarangije. Turasoma Abakorinto ba 2:6 duhere ku murongo wa mbere. Abakorinto ba 2:6 duhere ku murongo wa mbere. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Amen. Kanya gatoya rwose tube turarangije. Amagambo nkangaye tuganira duhite turangiza. Wanasifiwe. Baganira ijambo rivuga ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima Umukristo. Ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima Umukristo. Cyane cyane ari ikintu kije kitugora gutandukanya Umukristo n'abakijijwe. Ndahamya ntikandagira ko mu ijuru hatazajya abakristo, hazajya abakijijwe. Ntabwo mu ijuru hazakandagira abakristo. Izina Mukristo izina ryoroshe cyane. Muri Yesaya haravuga ngo icyo gihe ngo abagore 7 bazaza ku mugabo umwe, ngo bazamubwira ngo ureke tukwitirirwe. Twiyambura izina ry'ubupfakazi hano riradusebeje cyane, tesheje agaciro ku rwego tutarabona. None kwemerere bitwe ba mukawi, nibazajya bambaza yavuga ngo ni mukarunaka na mukarunaka. Bindi bisigaye ntacyo tuzogukeneraho. Tuzogura guhera ku rwembe aho dutaha uko tuzobaho n'abana tukabyivange ntibinakure. Gendiriya wime. Bindi bisigaye tuzimenya twenyine.
ijambo agazana uvavuga ngo wari umugabo umwe wavuze ngo icyo gihe cy'abagore barindwi Imana izamufashe ngo nabazuba gihari. Noneho kubera kutumva Imana, Bwana sifiwe, kubera kutumva Imana, Bibiliya irabumbye buriya, Bibiliya irabumbye ntiyo bumbukira baswa, kandi nta muntu wese udafite Imana womenya Bibiliya, ntibibaho. Bibiliya ntiza yigwa kuri theology. Myaka 9 n'icumi n'icumi n'umunani abigiye Harvard na Sorbonne ntibotahana Bibiliya. Bibiliya kuri irafunze rwararangiye. Bibiliya ivuga ngo Yesu yabigishije mu migani ngo bategera ariko ntibabyumve, ngo babirangiza ariko ntibabibona. Namayobera matagatifu kiyomenyekana ntibibaho. Bibiliya iravuga ngo ntawomenya Imana keretse uwo umwana amuhishuri. Nta shuri ribaho bazabigira umwana wayo. Ngo niko nta no wamenya se, Bwana sifiwe, niko nta no wamenya umwana cyangwa se keretse uwo umwana ashatse kumumenyesha. Nibuze utumenye akaduhishurira data wa twese. Thomas yarambwiye ngo duhishurire data wa twese ngo bizoba bihagije. Nibwo bukene bwonyine dusigaje, ibindi byose warabikoze, wagaburiye abantu bakije ibimuga, ariko hasigaye kimwe, duhishurire data wa twese. Narimo mvuga ririya jambo kubera kutamenya. Twari tuzi ngo nabagore umuntu azashaka muri aba naba wagisize 7 zose ziterane mu makutano, barane bamukana akabicaye hariya, niko twari tuzi. Bamwe baje mu gatatu, abandi mu gatanu, abandi birwe kumesa, abandi baje mu nkwi, niko twari tuzi. Bigatuma rero twumva mudu y'abagore 7 tukagira ngo ni ikindi. Nahoga Bwana sifiwe, n'abantu b'imberuka bazaba bagoye Yesu cyane, bazakenera ngo kuba hanze biradusebeje cyane, kubaho tudafita ko kazina k'Ubukristo hano hanze. Tituzobona dushingira abana, tituzobona naho tunyura ntanuzo duhayamba. None utwemerere twitwa abakristo, ibindi bisigaye, Bwana sifiwe, ibindi bisigaye tuzimenya, tuzohanga gukiranuka kwacu no kwezwa kwacu. Amasengesho yacu apana kutuvangira, amakanisa yacu kwa panza apana kutuvangira. Ibindi byose tuzimenya, tuzaba twihagije. Nibyo byibimubona, nibyo byibimubona, kwerekwa kuguhangana. Amatorero y'impangana atabaho atazwi n'Imana ko yabayeho. Ipastori kitigeze kimenywa n'Imana ko cyabayeho. Ibu wabivuga bogira ngo none atangiye gutuka abantu, ariko Yesu muri Matayo yaravuze ngo bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo azababwira ngo nimumve imbere mwabivume. Hazobita amazina yabo ba Gaburiyeli naba Inusi naba Yonasi, hazabita yose mwitwa ngo nayubatizo. Bazaba bitwa rimwe bose, ngo azababwira ngo nimumve imbere mwabivume, ngo muje mu muriro wagenewe Satani n'abamarayika be. Muje mu muriro wagenewe Satani n'abamarayika be. Bwana sifiwe. Ukazina karoroshye hano hanze kandi karakundwa cyane, kaza karyohera amatwi cyane, ariko kandi sibwo bugingo, sinabwo buzima, sinako bari. Ari umuntu wavuze ngo kuri mu mitima y'abantu abo bari bwite, apana irikoti ryagize, apana ibirikoti n'amavuta za moviti zagiza mu gahanga, ngo kuri mu mitima y'abantu, ngo koja ahabona aha, ngo abenshi bose bamateraniro abo bari bwite. Bwana sifiwe. Wabishira abenshi bose bamateraniro cyangwa bakaza bambaye nk'abayisilamu, bagasiga imbone gusa, ahandi hose hafutswe byarangiye. Abavandimwe, ntabwo tuzadukizwa mu rusengero, tuza tunakizwa mu muryango.
tuzadukizwa muri twe imbere ngo ubugingo bwa Kristo nabwo bugaragarire muri twe. Tuzadukizwa ngo shelter igaragare. Warakijwe ngo Yesu agaragare muri twe. Yesu agaragare muri twe. Yesu yaravuze ngo ntabakongeza itabaza ngo rishireho itonga ngo ribe rikicyatsi. Kuko nta wavuga ko ari umukristo ngo narangiza yiyanduze mu bugingo bwano ngo abacyatsi wo kwaka ubucuzu umwijima wicura buri. Wanasifiwe. Itonga niki? Itonga sigishambaga. Yesu ntiyigeze avuga gatiri n'umushanje. Ntiyigeze, ibyo sibyo byazanye Yesu. Yesu yaje kuvuga wanasifiwe. Tawo bitabaza ngo namara yandavu